Dhonsing Timung bhara kipi ahem kecho pahok wailun ajok ongdung ason kanahok. Laki si sosial hormu kanahok dun pusi kisung ke phowe ka tumpen ning Japan. Bang ni di 25 tak buji la 20 plus. Ke phone ta paisa ta pining. Jalan kau pe. Phone betul. Pini woofer hai hui do fan gas angkela jutun cadang utensils hai hui sang Betul. han hai hui do kela pu ahem pu dum si bed hai hui tanah ki pimati bed table tinta Telag si attack itu po. plus la ahem pen peti agisi Pini tharepo ni phaisir kebarni ada porphai kepapor malam la khain koraisi Borjan constituency ka parlo monti mongarong ame kar Dhonsing Timung ahem theko bhara ahem mejodet. Lason sila bangso bhara ahem ke do bang phietum penang ka thandu na tengke ili tum kopi koson pensi meke chodelone thangda chichini ne pusi nang pachini don. Nang chathan dun thua tengke ni tum bang ke thamsi laso ahem bhara mate anam pensi ke do. Nituma hormu hortar kanahok lake cell phone tuition atangka suri phokep sose Lapen documents kanahok dun lake pan card, Aadhaar card, anparta peri anta menang chopi adlo pusi pherang ke thing no nang chathan dun. Lason se bangso ahem me ke chodera long pangrum pet pen lake si social hormu kanahok dolo. Asenili tum bage thoma bhan kar byang long termas council em surjo rong pharaphan nang ravek tha pusi kerap kachahang pado. Kisung bang phietwa men lake serlika terang pi asar buramen karlitang monoj terang arong rong mongwe dipu Christina rong pipi asar buramen karlitang nandeswar rong pi arong rong nihang dipu Wadin hanse pi asar buramen Babu Singh hanse arongamen rongmong wedi phupusi nang chathandun. Kisung ke phobange thom lo charli abang phietum St Thomas English High School alongsi lo chathandun bom pusi nang chathandun. documents Phone ke konta lo. Message lo. Ente dak kenali tum gela mithang hem lo ma mate bhara basonya lo. kali itu tuma ki dake bhara si ki do Lada ke do ke kopi lo nale tum sai klem manga. ni tum dak St Thomas se bange thomba teaching tembong ajak lo si ingu make dam ju hem amani tum bai pina result dolang lam le he mama sin di mai sang kok pina result pi se dam ji pujo ju ba heng ni bang ke Ten la nale tum ma thom dia arong binong bai nani nale tum rong. Di fu pi rong ne. di tum ke rong bai ha rong ha di bai rong mong Tende ko an bak tangka aphai kan hok la puson do pamane kadung we pangrum et pen pulote pini hormu hortar pen cheng lok tangka kireng pini loson kan hok pen maximum minimum kan bak doji nale tu matha teng bete poisa dang ni di 25 tak buji la 20 plus ke phone ta poisa ta pining jalan kau pe phone betul pini woofer hai hui do fan gas angkela jutun cadang utensils hai hui sang betul han hai hui do kela pu ahem pu dum si bed hai hui tanah ki pimati bed table tinta telag si attack itu po plus la ahem pen peti agisi tende non la bangso kisung nang litung ke pho hot la non ke theding na phan pila nang litung pini ka chunung riji la puson do ba chuning rikela pulo ni tum tamen men ki chiri thek abi si dak nai choklem tun private la pa poisa ta salary pen tuition pen jat pen sini tun ta chupang rumah poisa si ka chibi ke ni tun non men ke jat ta bi kai si ta tirok le lo di tun ke si financial help nang tidun thek person ta hem pudum haten pen la he la ahem pudum ta loss lo mati bang ta chi thek mati di la si la ahem parjab ji jaji phanta me hedi asab so si financial help nang pidun person te Karbiang long Borjan Penamer Singh Be report Biswanath Karbi Live.